Poštovani kolege, ne znam koliko je vas imalo priliku ovdje stajati, bez obzira koliko imate godina i bez obzira koliko imate iskustva, osjećate jednu malu tremu. Znate sve šta je iza mene, gospođica je rekla, koliko godina rukometne karijere iza mene, ali sad stojim pred vama ovdje i znam da ste mnogi bolji treneri od mene, iskusniji treneri od mene, a mnogi mladi, željni znanja, došli ste tu i bit ćete stvarno kritični u svakom posmatranju. Ja kad god sam držao predavanja, gdje god je to bilo, u kojim zemljama, u kojim gradovima, uvijek sam govorio, nemojte ono što treneri rade i hoće da vam pokažu, nemojte misliti da je to najbolje. I sigurno nije najbolje. Vi najbolje znate kakve igrače imate, kakve ekipe imate i šta možete sa njima raditi. Na nama, iskusnijim trenerima, je zadaća da vam prezentiramo nešto iz našeg iskustva, šta je nas vodilo ka uspjehu ili neuspjehu, nije uvijek uspjeh u našim karijerama. Prema tome, saslušajte, pokupite ono što vam je interesantno, odbacite ono što vam nije interesantno i odite kući odavde sa ovog seminara zadovoljni. Ja sam mislio da ću završiti svoju karijeru kad sam se vratio iz Rusije, međutim, osjećam se zdrav, osjećam se fit i htio sam da nastavim još kratko vrijeme u Bundesligi moju karijeru. Došao je poziv ovdje od mojih prijatelja iz Zagreba, prihvatio sam to, mada sam se otimao 7 do 10 dana, ali sam na kraju poklikao, došao sam tu iz jednog razloga. Rekao sam, kad sam se vratio, mislio sam prestati, ali ne sviđa mi se mnoge stvari koje trenutno gledam u našem omiljenom sportu, rukometu. Mi znamo da je rukomet uvijek bio odbrana i napad. To su dva osnovna segmenta našeg sporta. U napadu znamo šta sve pripada, kontra, polukontra i tako dalje. Ne sviđa mi se ova trka nekontrolisana, pa onda dođemo do toga da na svjetskom prvenstvu imamo prva 2 dana 5 utakmica, 6 utakmica sa 25 golova razlike. Koga može to da zadovolji? Koje nove klince možemo da privučemo? Kome je to interesantno? Rukomet se razvio, svi znamo, pratite ga kao i ja, u svim pravcima. Šta su Skandinavci unijeli tu novo? To je ova trka, ali organizovana. Oni to rade. Imao sam priliku da budem u Njemačkoj, u Bundesligi, kad je to pojavilo se kao novi trend. Uvijek se, ne može neko reći sada ovdje da se nije prije trčalo. I u moje vrijeme kad sam bio igrač i mnogi od vas koji sjede ovdje, bila je i kontra i polukontra, nije bilo brzog centra. Ali nekada nije bilo taktički element, ali su nekada ekipe u naše vrijeme trčale brzo ako su pritisnuti rezultatom i vremenom da zabiju neki brzi gol da naprave priključak. Danas je to jedan segment novi u rukometnoj igri. Druga stvar, to se razvijalo maksimalno. Kad sam došao u Rusiju i vidio šta je nekada jedna velesila od koje smo svi mi učili, vidimo ovdje mnogo igrača, stariji, možda moje godište i tu negdje, pa smo svi od njih učili. Kad sam došao tamo, to je bilo totalno razočarenje za mene. Jedna takva velika zemlja, jedna takva rukometna nacija koja je totalno bila u rasulu. Zašto? Zato što su ostali na onim istim postulatima koji su bili u naše vrijeme kad smo se bavili rukometom. Nisu pratili taj trend, nisu se uključivali, pa kad sam ja došao i počeo da govorim tamo po seminarima i u razgovorima sa trenerima, onda sam dobio kritičare najveće tamo, velika imena svjetskog rukometa, ali sad kad pogledam nakon 4 godine kad sam se vratio nazad, da 3, 4, 5 ekipa tih vrhunski, ne mogu reći vrhunski jer nisu vrhunski, ali ti vodeći ekipa tamo počeli su da trče, počeli su to da prihvataju, znači mora se ići naprijed. Mora se ići naprijed. Rekao sam, brzi centar, polukontra. Maksimalno se razvila. Šta je ostalo? Uvijek što mi je smetalo, da nema kontra igre. Nema kontra igre. Ja sam se, spremajući ovaj seminar za vas, nije mi bilo lako,
ali sam se zaposlio malo, vidio sam da je bilo tu još mojih kolega, uspješnih kolega, dobrih trenera koji su se bavili tom temom. Gledao sam Dragana, tu je, pozdravljam ga, gledao sam Šoka i mnoge dobre stvari, interesantne stvari sam vidio koje su meni dale isto takvu ideju šta da ovdje govorim, o čemu da pričam. Ne možemo reći da u naše vrijeme, kad sam ja počinjao da budem trener, da nismo se bavili tim, jer bilo je uvijek ekipa u toj tadašnjoj Bundesligi. Mogu da kažem, slobodno Bundesliga, tako smo bili jaki. Bilo je ekipa koji su igrali maksimalno taj tempo rukomet. Pa smo se zapošljavali treneri kako to zaustaviti. Bilo je mnogo jednostavnije, jer nije tako bilo izraženo u toku čitavih 60 minuta. Pa smo, na primjer, mnogi od vas koji sjedite ovdje, isto ste tako radili, pa smo imali zadatak da srednji bek, na primjer, prati jedno krilo koje je prvo startalo, da krila odmah ulaze u sredinu, da zatvaraju bekove i tako dalje i tako dalje. Međutim, danas se otišlo mnogo u atletici naprijed i otišlo se vremenski. 60 minuta, kad se sjetim utakmice Kiel Magdeburg prije nekoliko godina, 54-48 rezultat. Pa sad zamislite kakav je to rukomet bio i da li uopšte rukomet bio. 54-48, koliko je to šuteva, koliko je to trčanja. U zadnje vrijeme počeli smo da se bavimo sa tim kako to zaustaviti. Ja imam neki svoj sistem koji sam pokušao da prenesem, odnosno pokušavam uvijek da prenesem svojoj ekipi. Pokušat ću to da ovdje pokažem. Da li je dobro, vi ćete to komentarisati poslije u kafićima sa svojim kolegama. Neko će uzeti da je to dobro, neko neće, ali bitno je da vi dobijete neku ideju ovdje. Što mi smeta? Smeta mi što mnogo u našem omiljenom sportu ne vidim odbranu. Kako može biti rezultat 54-48? Ili sad Danska, Tunis koji je prije nekoliko godina bio za svakoga opasan protivnik, izgubi 25 razlike ovdje. Ili zabije mu 20 golova Danska, a oni dadnu jedan. Pazite, afrička zemlja koja je uvijek imala taj tempo, rukomet, koji su trčali mnogo, koji mogu da trče sa tih prostora, pa izgubi 25 razlike. Znači, ne bave se tom problematikom kako zaustaviti. Gledao sam često, živim u Berlinu, pa sam gledao Gicela. Kako može Gicel da 20 puta istrči sam da istrči, da ga niko ne zna, najbolji igrač svijeta trenutno. Skidam kapu. Ali da 20 puta i više primi loptu i zabije gol, da ga niko ne može zaustaviti. Uz dužno poštovanje njegovih kvaliteta, mislim da treneri tu zakažu. Šta znači? Šta znači? Spremiti se fizički, ne trčati. Koliko puta ste vi vidjeli vaše igrače ili koliko ste puta vidjeli na televiziji da odbrana koja se vraća trči paralelno sa napadačem i on zabije gol. Znači, ne možemo trčati samo. Ne možemo trčati. Ako ćemo trčati, idemo na atletsku stazu i onda ćemo tu nabijati dobro vrijeme. Vratiti se nazad i formirati odbranu. Formirati odbranu. Da zaustavimo ne jednog igrača, nego kontranapad čitave ekipe. Ja sam ponosan zaista na moju ekipu koja je zadržala prije 15-20 dana Magdeburg na 18 golova. A znamo kako igra Magdeburg, kako trče naprijed, kako imaju tranziciju u napad. Pa sam ponosan što sam sa Rusima isto uspio jednu Norvešku koja završava sve utakmice preko 35 golova, zadržim na 22. Ali smo se bili zabavili sa tim. Znači, može se. Može se i vjerujte u to, nema te ekipe koju ne možete zaustaviti. Danas znate da pobjeđuje ona ekipa koja zabije više golova iz kontranapada ili brzog centra. Laganih golova, kako mi volimo reći. Da bi to sve uspjeli, potrebno vam je fitness. Fitness trener. Potrebno je atletiku raditi. Ali to nije sve. I ja sam protivnik što mnogi treneri mnogo vremena daju fitness trenerima.
fitness trenerima. Nemojte misliti da sam ja protiv fitnessa. To nam treba. Rekao sam kako se rukomet razvio, u kojim pravcima sve. I to nam treba. To nam treba. To je osnova sada, jel? Da možemo da im pariramo. Ako je samo trčanje, onda ekipa koja je atletski spremnija od vas, vi nemate nikakve šanse. Nikakve šanse. Ako je samo to. Ali onda dolazimo do onoga što je za mene bitno. Što mi možemo mnogo tih stvari koje su nam potrebne da uradimo u dvorani. Da uradimo u sali. Pa gdje je razumijevanje igre? Gdje je čitanje igre? Ne možemo to u fitnessu da dobijemo. Znači moramo ovdje da radimo. Smeta mi što je mnogo toga od naše specifične rukometne kondicije otišlo iz dvorane. Bavim se mnogo odbranom. Jučer sam isto imao trening sa mojim igračima u Zagrebu, pa im objašnjavam. Kod mene se vraća u liniju na 9 metara. Moramo tu formirati jednu liniju, jedan blok. To smo radili protiv Magdeburga, to smo radili protiv Nanta, mnogo. A onda vidite, poslije 5-6 takvih odbrana, odjednom vidite svoja 4 igrača na 6 metara. A onda mu bek u punom trku šutne kroz glavu sa 7 metara. Znači, nije to tako lako. Treba nam vrijeme. Ja znam da mi treneri nemamo puno vremena da uradimo sve što treba. Ali to jeste kvalitet vaš da sad nađemo tu jednu sredinu da sve to apsolviramo, da sve to možemo da uradimo. Kad sam jučer govorio igračima svojim, kad sam došao ovdje u Zagreb, dvojica trenera, mojih kolega, rekli su mi: Petko, ono što si ti radi u Bundesligi neće proći ovdje jer igrači neće da rade, kažu da su to stare vježbe. Šta su stare vježbe? Šta su stare vježbe? Evo moj pomoćnik ovdje Rada sjedi pa je bio tu i malo se nasmijao samo meni onda. Kako ću ja reagovati? Pa koja stara vježba? 1 na 1 igrati, to je stara vježba. Pa to neće biti stara vježba ni za 100 godina. To je osnova svega. I u odbrani i u napadu. Pa kako mislite kad se vratite ovdje u punom šprintu i formirate sad neki blok, kako da borim se protiv njega? Ako nećete raditi odbranu, 1 na 1, pa 2 na 2, pa pomaganje, to možemo samo u specifičnim vježbama. Zato sam zato da se mnogo vremena ponovo vrati u dvorane, a ne da to radimo sve u fitness centru, fitness salama. Nemojte me pogrešno shvatiti. Nisam protiv toga i imam kvalitetne uvijek fitness trenere, ali uvijek tražim neki balans. Neki balans. Možda sam udužio, šok. Mislim da je vrijeme da krenemo malo na neku vježbu, a poslije vi možete da me pitate o svemu što vas interesuje. Nevezano za ovu temu, uopšte o našem dragom sportu. Pozdravljam ove mlade dečke ovdje, ja sam sa njima malo porazgovarao, vidjet ćemo da li to je moguće sprovesti, sigurno može, oni su mi obećali da su shvatili to sve i idemo dalje. Idemo na prvu vježbu koju su spremio. Trebaju mi 2 ekipe, 6 na 6. 6 na 6. Zbog demonstracije uzet ćemo 6 na 6. Ali ja nikad nisam pravio razliku koliko ima igrača. Koliko sam imao igrača u dvorani, toliko je bilo zaposleno. Toliko je bilo zaposleno. Demonstracija je, pa ćemo ići ovako da vam je lakše samo to sve spaziti. Ima toliko mnogo vježbi koje mogu da se primjeni ovdje. Idemo ovdje, gdje je ekipa 6? Da? Ajmo, 3 idu iza gola, 3 su ovdje. Šta smo rekli, ima svaka trojka jednu loptu. Idemo ovdje. 1 trojka je iza linije 6 metara. Imate loptu? Vratite se malo nazad. Već vežemo sa napadom i vraćanjem, lagano zagrijavanje. Ovdje ste formirate uvijek jednu liniju tu. Idemo 3 na 3.
3 na 3 igra je pogodak stative ili prečke, idemo u bodove. 5, 10, koliko hoćete da napravite zagrijavanje dugo, pogodak prečka ili stativa. Istog momenta, kad smo šutnuli, vraćamo se nazad, a druga ekipa starta u punom šprintu, ovdje ide 3 na 3. Ista zadaća, vidite iza nazad, uzimate loptu i čekate sljedeći napad. Ok, vi poslije šuta vraćate se nazad, ulazi druga ekipa. Znači imamo napad, imamo vraćanje. Ajmo lagano, ajde. Tako. Ide, hop, idemo. Sporo, ajmo brže, ulazite u igru. Prvi pas je najvažniji, idemo. Hop. Ide. Vraćamo se. Kako smo rekli da se vraćamo? Kako se vraćamo? Tako. I imamo u fokusu igrača. Evo ga. Bravo. Nije uvijek uspjeh osvojiti loptu, nego provocirati pogrešan pas, slabo dodavanje, usporiti napad, uzeti ritam. Idemo dalje. Daj pas. Bravo odbrana. To je to. Napani ga i stoji. Čekamo ga tu. Bravo. Odlično odbrana. Super. Idemo dalje. Čekamo. Sad su da. Dok on dođe. Hajde, teto ga. Bravo. Odlično. Idemo dalje. Ideš. Uzmite. Eto ga, tu je. Bravo. Idemo dalje. Nemojte krenuti ranije. Dajte im šansu. Hajmo dalje. Sve, radi odlično. Nema šta. Ima. Idemo. I tu čekamo sad. U jednoj liniji pomažemo. I napani. Ispijete. Bravo. Idemo dalje. Vi ste spremni. Hajmo dalje. Ovdje morate u šprintu da krenete, da iskoristite ovdje. Hajmo, trčite za njima. Kako Šok kaže, duvam u njega. Hova. Pusti ga, odlično, idemo dalje. Okreni šprint. Eto da, imao si šansu. Još pola koraka i sve si napravio. Bravo. Gdje je treći? To. Uzmi loptu, evo ga. Super, bravo. Čekamo tu. Eto ga, odmah prekidaj. Vrati sada. Super. Odlično. Idemo dalje. Sastavi. Bravo. Da i ne mučimo sada. Idemo dalje na sljedeću vježbu. Odmorite, izduvajte. Možemo svi, uzimamo loptu. Svako po jednu loptu ima. Trebaju mi dva gdje one lutke imaju. Imaju lutke. Ajde. U svakoj pauzi znači golman ide, da? Idemo ovdje na srednjeg beka, svi sa loptama. Dvojicu hoću ovdje u odbrani. Nema lutke, okej, daj. Ali onda moram pomoći ovdje da... Dobro. Nemamo lutke, golmani trebaju, da? Nemamo lutke, bilo bi bolje da imamo lutke, ali dobro, ovo je isto. Ovdje zabadamo ravno. Stojiš na 6 metara. Zabadaš ovdje i dajem loptu na lijevu ili desnu stranu. Ide po mjestima, znači ovdje krajnji u odbrani ili dvica. Rekli smo ovdje radimo pritisak na 9 metara na igrača, a ovdje špekuliramo na ovaj pas. I hoću sada da vježbamo taj prekid tog pasa. Znači u tom momentu kad lopta napušta, ovdje priđi. Znači, hoću da oni uspiju tu. Hvataš loptu, uzimaš loptu, ideš na kraj, ti ideš ovdje na ovo mjesto. Ti ideš na tu stranu, zabadaš, ajmo. Starta brzine, ruke, položaj ruku. Stop, ideš na njega, ideš na loptu. Ide dalje. To, ajmo dalje. Dobar, odlično, ajde. To, idemo, uhvati je. Vidi gdje ti stoji igrač, da ga ne promašiš.
Ne možeš biti tu daleko, ne možeš biti daleko, ne možemo stići. Ovdje smo. Vidiš koliko on ima, 3 metra on ima. Hodi na mene. To, uzmi je, odigraj, tako, ideš tamo, hajde dalje. Na 9-10 metara odigraj, 9-10 metara, idemo. Uzmi loptu, uhvati je, ideš u kontru. Ajmo dalje. Hop, uzmi je, to, uzmi je. Uzmi. Ideš, ruke, gdje su ruke? Nemoj ovdje ruke držati, ovdje su ruke. Ruke su tu, bravo, hajde. Ako ne možeš uhvat, moraš je bar izbije. Nema trzanja, hajmo. Ideš, bravo, odlično, ideš, odlično, ide. Samo ponavljanje, samo vježba. Sve se može uvježbati, ajmo. Sve se može uvježbati, idemo dalje. Odlično, idemo. Dalje. Uzmi, gledaj loptu, odlično, super. Super. Ok. Svaku po loptu, idemo golman. Za pauzu. Koliko hoćemo ponavljanja ovdje nas ima puno. 5, 6, 7 puta svaki igrač nek se izmijeni, to će biti dovoljno da dobije taj osjećaj. Kad izlazim, kako ruke stoje, kako idem u šprintu, kako stojim na lopti. I ne smiješ, moraš imati igrača uvijek u fokusu ovdje, jel? Ajmo lagano, samo svi, ajmo, za golmana malo i mi se zagrijemo ruke, ideš dalje. Ideš dalje, uskači. Uzmi loptu, ideš nazad. Dobro, idemo još jednom da vidimo, je li bolje sada? Ajmo još jednom ovdje u kolonu, ajmo. Da vidimo je li bolje. Tako je, 2 odbrambena. Stop. Ne, idemo na izbijanje. Ovo je bilo samo malo da prekinemo, da ne bude dosadno. Ne. Znači, mijenjamo se, poslije 5-6 šuteva mijenjamo se, ne da bude 10 i ovi, znaš, da ne gubimo vrijeme. Idemo sad, da vidiš sprint. Ne čekaš ga, ideš u sprintu. To, ideš u pucanj. To, ajmo dalje. Ideš, odlično, ajmo dalje. Čim si dodao, ideš u odbranu. Oba, hajmo. Ideš. Hop. Idi na njega. Idi. Nema trzanja, ajmo. Baci je, nema veze. Baci je. Nagradi ga ako je dobro išao. Nagradi ga. Uhvati loptu. Idemo. Zabodi, daj mu vremena. Tako. Zabodi, ideš. Priđi malo. Tako. Hop. Uzmi je. Gdje su ruke? Izbaci ruku. To, bravo. Izbaci ruku, odlično, ajde. Dobro, uzmite opet ovdje svaku po loptu. Znači da bi svi stigli po 5, samo i da se mijenjaju. 5 lopti ide dalje, lijevo, desno. Svako 5 i izmjena bez pauze. Ajmo, priđi, idemo, šut, ide. Sljedeći, oba. Dobro, idemo dalje s vježbu 3-2. Imamo isto trojke. Trojica protiv dvojice su ovdje, a svi ostali su iza gola. I na ovom, po trojkama, u trojkama. Ti stojiš na centru. Trojka prva koja igra. Imamo naranđaste. Da.
Imamo naranđaste. Naranđaste, trojka, ajmo. Jedni plavi, jedni naranđasti, ajmo. Odavde krećemo. 3-2. Isto nešto slično kao prva vježba. Treći vaš igrač mora biti ovdje. Treći, ok. Idemo ovdje, 3-2. 3-2, zabit go. Pokušajte sada čisto da se krećete, da idete na loptu, da ometamo. Ne moramo uvijek osvojiti loptu. Možemo ometati u pasu. Da ometamo pas, a ti si uvijek u manjini. Ti si ovdje. Znači, možeš da špekuliraš da uzmeš loptu. Ok. Poslije šuta ili izgubljene lopte, vi se vraćate u šprintu nazad. Onaj koji je šutno, izgubio loptu, ide nazad, van, a 2 nastavljaju ovdje. 3 startate u punom šprintu, ovdje 3-2, isto tako. Znači, onaj koji je šutno, izgubio loptu, ostaje sa strane, ovi se vraćaju u odbranu. Idemo pokušati to da provociramo kako je u igri, da brzi prelazak linije ovdje mora biti, okrećemo se, držimo u fokusu protivnika, napadača. Idemo, ajde, igrajte, igraj, morate pobiti, ajde, idemo, hop, ide, napani. Jesmo se vraćali sada? Vraćali smo se na 6 metara, nije dobro. Stojimo, čekamo ih. Gdje je lopta? Ideš tu. Ja volim zaustaviti, pa kako vi volite. Ja volim zaustaviti kad nešto nije dobro, znači sad smo počeli da trčimo samo. Odbrana samo trči, a oni vas sa 2 pasa za 2 sekunde vas nadigraju. Znači stojimo ovdje, uvijek je fokus tamo gdje je lopta, jel? Ti si tu u odbrani, ja sam ovdje u odbrani, imam 2 igrača. Ne mogu ja biti između njih dvojice, na jednog moram ići. Pa provociram pogrešno dodavanje, slabo dodavanje. Biće tu sutra još jedan igrač koji će presjeći iz one vježbe koju smo prvu radili. Jel okej? Jeste razumili? Znači idem da osvojim loptu, ne da se vraćam samo. Hajmo. Hajde. Hvala. Ajmo plavi. Luka. Ko je odbrana? Gdje je odbrana ovdje? I čekamo ih sad. Napani ga. Tako, neki je loši pas. Napani ga tu. I ti. Bravo. Dobar, idemo. A mi sad kako stojimo? Evo je. I to je uspjeh, i to je naš uspjeh. Ovdje, čekamo je. Ako su koraci, znači uspjela je odbrana. Napravi faul, bravo. Ti, ko je nazad? Ok, isto iz ovoga idemo. Ovdje je bio šut, trojica. Da, ovdje je bio šut. Jedan ispada, ovaj koji je bliži klupi, ideš ovdje samo sa njim klačen, da? Samo ruku i vraćaš se u odbranu. A mi koristimo, sad pokušavamo koristiti to. Idemo provocirati izmjenu ovdje. Ajde. Ko je ovdje? Zavisi. Samo trčiš ovdje pored njega i vraćaš se u odbranu. Ajmo. Daj ne mijenjamo igrača. Ne. Sve igrate normalno. Ajmo. Oni će to da rade sada, da. Ajmo. Ideš. Ajmo. Čekamo ih. I gledaj kako igraju. Šta igraju? Ovdje, šprint. Hajde. Nemojte ulaziti na liniju sada. Ideš.
Nemojte ulaziti na liniju, idemo 3. Ajmo sada, ajmo odigrati, ajmo odigrati, ajmo odigrati, ajmo odigrati, ajmo odigrati. Nema nazad. Sad je na 6 metara bio. Nema nazad, u odbrani nema nazad. Nema nazad u odbrani. Šta je bilo to? Šta je bilo to? A? Glava u glava. Imamo doktora, ajmo. Dečki, slušajte. Šta sam rekao u uvodu? Jer sam u uvodu rekao da sam imao jučer trening isto sa Zagrebovim igračima, da? Da na utakmici smo isto trčali ovdje i zaustavljali. I Magdeburg i Nant. Zaustavljali. A onda poslije 5 puta idemo nazad. Čim se vraćaš u odbrani, ti si izgubio. Čim se vraćaš, ti si izgubio, jer je on u punom zaletu. Ovdje stojimo spremni, to je ta igra 1 na 1, to je ta odbrana koju treba stalno raditi da bi je ovdje ugradili u ovu igru, u ovaj sistem igre. Ajmo još jednom samo i da vidim da ovdje prekidamo na 90 metara. Pa idemo na sljedeću vježbu, ajde. Ajde. Idi. Nema nazad. Idemo. Nema nazad, sad gotovo, sad čekamo ih. Čekaj. Imam šansu da prekinem, prekidam ga. Imam šansu da ga prekinem, ideš, čekaj ga, prekini. Ali zašto? Zašto ne stojiš u njegovoj visini? Ajmo. Dobro, ajmo odbrana i gotovo. Jedna odbrana, dobra, ideš, napadni ga. A zašto ideš ruke nazad? Zašto ruke nazad? Dobro, odmorite malo. Imamo problem tog stava u odbrani. Sad vidite, nije znači trčanje. Sad smo se umorili, ali idemo ovdje. Odi, ti si sad išao si na beka. A ja sam bio u odbrani, jel? Ja sam bio u odbrani, ideš ovamo, gdje sad krenuo. I dolazi odbrani igrač, ovdje ti si prošao. Zašto idem na njega? To je ta obuka odbrane koju moramo svaki dan da radimo, da bi u svakom segmentu naše igre to iskoristili. Ideš ovamo, ja sam te stigao, pa imam ruke tu. Ne puštam ga, a vi puštate. Imam ja mnogo takvih igrača kod mene sad. Ovako stoji u odbrani. I da ga pišem, zašto imaš ruke? Zašto? Ok, odmorite malo, popijte malo, idemo dalje. Popijte malo nešto, ajmo. Zahtjevno je malo trče. Možete se malo, idemo dalje. Gotovo. Koliko vremena imamo? Gotovo, idemo na mjesta. Treba mi ovdje 3 igrača, ajmo. Idemo dalje ovdje sa vraćanjem, preuzimanjem. Ovdje imamo 3, svi stojite tu. Ja? U trojkama, a ovdje imamo 2 odbrambena igrača koji počinju sada. Ajmo prva 2. Tri, da. Vi ste tu iza linije. Uključujemo golmana. Uključuju ponovo 3 na 2 ovdje. Imamo duplo trčanje. Daješ golmanu loptu. Ukrštaš, ideš ti, primaš loptu i idemo 3 na 2. Kad ja dam znak, vi u šprintu
u šprintu obilazite kapicu ovu i vraćate se nazad i hoću sad da vidim tu borbu. Znači, bez borbe, 1 na 1, pomjeranja, nema odbrane. Izgubit ćemo onda od svakoga ko je brži od nas. Ajmo. Nisam svirno. 2 ovdje. Nova 2 odbrana. Slušaj. Nisam svirno. Znači, nisam završio. Tako. Na zvižduk. Znači, imate 3 na 2 i vraćate se 2 na 3. 2 na 3, s tim što ovaj ide na izmjenu. Ovaj koji je tu najbliži ide na izmjenu i tu formiramo odbranu. 2 na 3. Znači, sad smo ovdje. U manjku je napad, hoću čistu da osvojimo loptu. Treba nam lopta, 3 na 2 smo, sad pomjeramo, dvojice idu na loptu, ovaj drugi, treći špekulira, ide da presjeće ovu vježbu što smo radili prvu, spremni ste da uzmete tu loptu. To je ta saradnja između igrača. Znači, na zvižduk, puni šprint i nazad. Idemo! Sporo, šta je to? Šta je? Eto ga, bravo. Idemo. A gdje je lopta? Prva lopta u polukontri, u kontri, ide od golmana. Tako, ajmo. Daj loptu gore, ne možemo ovako, vrati, počinjemo. A gdje je odbrani? Gdje su odbrani ovi? Znači imaš loptu spremnu. Znači, hoću loptu. Hajmo, 2. Idemo, napadi. Da, osvajamo loptu, ide. 2 na 3, ide. Ideš. Dečko, zašto nazad u odbranu? Šutno je sa 6 metara. Tako? Ajmo. Ovdje idemo u šprintu, vraćam se, okrećem se. Znači, ovdje idem najbrži što može. Idemo sad. Sad i čekamo. Ajde, čekamo je. Prekini. Prekini, dečko, ovdje ideš. Jel se 3 vraćaš u obranu pa napadaju 2 na 3 ili se naprave 2 na 2? 2 na 3. Svi se vraćaju samo što ti on udara ruku. Zato je višak ovdje, je li tako? Ovdje je višak, hoće čistu loptu. Ajmo, agresivno. Stop, opet ja zaustavljam. Idemo opet na trčanje ovdje. Odte vas trojica. Napadnite. Idemo mi ovdje. Gdje si ti? Ti si između 2. Stani. Teško. Šta znači trening? Trening nije znači samo za trčanje. Nego radimo sad ovu odbranu 1 na 1. Radimo saradnju ovdje, je tako? A onda dođe prepoznavanje igre. Švabi kažu anticipacija, jel? Znači, on zabada i već je okrenuo se ovamo. Ma ti ga uzimaš, nema druge. Naša lopta je, ne čekaš ga. Kad on primi loptu, a ti ovdje, ti si gotov. Ajmo probati. Znači, gledate šta radi on s loptom, gdje napada. Tendenciju kretanja njegovog. Idemo, sad čeka. Vidiš, evo. Bravo. Stop, super. Već smo nešto napravili. Vi treneri, oni možda ne razumiju, a vi treneri razumijete kad ide u polu kontri, frajer, i kad je spusti. Znači, već je tempo ispod. Nema više tog tempa koji je opasan. I već smo napravili nešto, je li tako? Znači, nije uvijek osvojiti loptu, izbiti loptu, usporiti. Čim on nju spusti, mi smo ponovo na svom mjestu.
i možemo da formiramo svoju odbranu. Bravo. Odlično. Ajmo još jednom. Super. Ajde. Je li jaka ova fišta? Ha? Jesi glasam? Neka malo da ne spavaju. Može. Evo, ne daju mi da sviram. Rada. Ideš, idemo. Evo, idi, moraš to uzeti loptu. To je znači i stav u odbrani. Stav u odbranu je bitan. Evo ga, idu, 3-2 i zabiju gol. Ne može. Dobro, ok, idemo u sljedeću vježbu. Usvajamo polako, to treba trenirati, to se ne može za 10 treninga ne može se naučiti, ali bitno je da vidimo šta je. Idemo ovako. 4 iza gola, 4 u napadu. 4 dole iza gola. Ovdje imamo 3, je li tako? Ovdje imamo 3 i vašeg 4. ovdje. Dečki, 4 ovdje, idemo zelena. Ajmo zeleni ovdje. Idu narančasti. A ko je tamo 4? Vas ste 3, on je vaš 4. igrač poslije kad budete u igri, da? A treba mi 1 četvorka, rekao sam dole, jel? Dečki, stop. Samo mirno. Vi ste u napadu, vi ste iza gola. Vi ste sljedeća 4. I treba mi 1 četvorka dole iza gola. Vi ste iza gola. Sa loptom, da? Može? Može? Idemo 4. 4-3. Pa će opet biti 4-3. Ali da bi ja došao do mog sistema koji igram, koji imam koncept taj u odbrani i vraćanju, to ćemo na kraju da vidimo, mojih 6 igrača ili 5, nema veze, ili 4, koliko se vrati, moraju ovdje da formiraju jedan zid. Danas mnoge ekipe imaju koncept napada pol kontre brzog centra koji su vezani sa pivotmenom. Mnogo, skoro 70% ekipa. Kroz analizu vidjet ćete kad se budete spremali za protivnika, kao što se ja spremam, kao što se mnogi od vas spremaju, onda pokušavam da zadržim tog pivotmena koliko je moguće, da ne uđe, da ne zauzme svoje mjesto na liniji. Jer ovi idu i gledaju njega. Uigrana je akcija. Ako ga ovdje uspijemo zadržati za 1 sekundu, za 2 sekunde, mi smo već nešto napravili jer uzimamo ovdje tajming protivničkoj ekipi. Ne možemo se boriti ovdje vječno jer će biti 2 minuta, je li tako? I onda će se on izboriti. A onda je ovdje dogovor između ove dvojice igrača koji ide sa njim ovamo, a ti zatvaraš tu i ostajemo. I onda je on njegov igrač, igramo kao 1-5. Do prvog faula, do prvog spuštanja na zemlju, do prve tehničke greške. Ok, znači startamo ovdje, odite ovamo, vi ste dole. Svaka ekipa ima jednog pivotmena, je li tako? Nema veze, može, samo da bitno je da ideš ovdje. Ideš ovamo i ulaziš tamo na srednjeg. Boriš se sa njim, a mi nastavljamo opet da igramo sa čovjekom manje tu. Imamo 3-2, odnosno 2-3. Može? Idi! Sporo. A zašto? Ti si ostao. Ti ostaješ. A ti si ispao iz igre. Nema ispasti iz igre. Svako ima svog igrača. A kad smo u manjku, onda imamo 2 igrača, je li tako? A kad ovdje na treningu riješimo 1-2,
A nije problem na utakmici kad imam pomoć sa lijeve i sa desne strane. Znači nisi sam, ali ga moraš zaposliti sa njim, izgurat ga lijevo ili desno. Ok? Onaj koji je šutno ostaje. A kako je ušao pivotmen? Jesu oni brži? Šta je bilo? Šta je bilo? Kako je pivotmen sam na liniji? Kako je pivotmen sam na liniji? Hajmo. Hajmo još jednom. Gdje? Ne dajmo. I sad. Stop. Stop. Ko ide? Jesmo rekli dogovor. Jedan ostaje, jedan ide ovdje na dvojicu. Jesmo tako rekli? Hajmo. Pivotmena zadržimo kratko. Ne igramo odbranu, ne igramo. Buraz moj, a? Uvijek ovi idu unutra, imamo izmjenu, ajmo. Nisam rekao, stani, nisam rekao brzi centar, jel? Nisam rekao brzi centar. Startate iz odbrane, oni su u vraćanju ovdje, u manjku, ti u punom šprintu ideš, blokiraš jednog, hoćeš na liniju. Jedan ide na liniju, drugi zatvara ovdje, ima dva igrača, i ti imaš dva, jel? Zavisi gdje je lopta, ajmo, hop. Idi, ne dajmo malo, i sad ide borba. Stop, je li bila linija? Je li u liniji? Faul, tako. Nema proći, idemo dalje. Hej, ko je bio u napadu? Hajde. A tamo 4 moraju biti. Ovdje smo rekli da ovdje imamo. Zašto ste otišli odavde 4 igrača? Rekao sam 4, jel tako? Ovdje četvorka. Četvorka napada, ovdje su 3 odbrani, a njegov 4. igrač stoji sa strane. Znači, ovi su završili napad. Ide sljedeća. Kao što smo radili ove 2-3 vježbe. Ajde, polako. Ajde, skoncentriši se još malo, ajde. Nije to polukontra. I ko ide? Ok. Kad su igrači umorni, onda nema smisla da trčimo dalje i tako dalje. Vidimo ovdje da prolaze, ne mogu više, ne idu u 1 na 1, gubimo to, onda nema smisla ni vježba. Ali imate ideju šta radite, odbranu, stalno 1 na 1, radite odbranu, jedan da sastavlja saradnja dvojice. Kad budemo kompletni, onda će to biti teško proći. Ali ovako imamo 2, 3, 4 igrača u svakoj ekipi, što vi imate, koji se šlepaju malo u odbranu, koji ne idu i tako dalje. I zapamtite jednu stvar. Ja neću da mijenjam po svaku cijenu specijaliste da uvodim. Neću da uvodim specijaliste u odbranu. Znači svaki igrač ovaj mora igrati odbranu. U današnjem rukometu. Ako imate dvojicu dvometraša, pa pretrčat će vas svako. Pa vidite Švede, vidite Islanđane, vidite Dance. 1,80 m. 1,85 m igraju beka, igraju odbranu isto. Tako, igraju i 3-4 igraju. Dari, Berlin, ko ja visok. Ne može ga niko proći. Ali zato ide 5 puta ovdje, onda ide ovam. Zato nemojte po svaku cijenu da ja imam. Čitao sam puno literature gdje moje kolege kažu po svaku cijenu zamijeniti igrača. Bolje kaže da nema nikoga nego da neko ko je drvo, tako je napisao, drvo. A ne, ja kažem drugčije.
Ja se zaposlim sa svojim igračem, hoću da igra ovdje, pa nemojte ako je neko gledao našu utakmicu protiv Magdeburga, imao sam u jednom momentu Beljavskog na trici, a Kosa na četvrtci. I zaustavili smo ih. Kos koji nikad ne igra odbranu i izlazi stalno. Znači svako može igrati odbranu. Samo ako hoće i ako ga vi kao trener forsirate i tjerate da radi to. Ali mora to da zavoli, da ga vi fino obradite, da vam on vjeruje i tako dalje. Evo sad ovdje smo trčali, dečki su malo umorni, mnoge ne slušaju, oni prolaze, onda i ne vidimo šta je to u stvari bio sistem. Imam još jednu vježbicu, ali neću, smanjit ću, jer umorni su, idemo mi 6 na 6. Idemo 6 na 6, dajte mi 6 u napadu, 6 u odbrani. Gotovo. Idemo 6. Koji 6? Tako je, tako je. Reću ja još. Dajte te kapice. Samo sam htio reakciju da vidim. 6, idemo ovdje. Ok, 6 na 6 igramo ovdje. 6 na 6, imate pivot men, gdje su bekovi, gdje su? Da. Imate bekove, imate sve, jel? U odbranu se vraćamo 6-0, ali stojimo na 9 metara i čekamo, nema vraćanja. Na 9-10 metara tu u jednoj liniji i tu i zaustavljamo. Je u redu? Ok. Idete u pol kontru. Posle šuta idete ovdje 6 na 5. 6 na 5 da zabijete go. Da zabijete go. Ovdje vi ne. Ovaj koji šutno, dirna tamo loptu, znači imate u jednom momentu 6 na 5. Ok? Posle šuta vraćate se svi 6 ovdje i opet formirate ovdje tu odbranu, ne date pivotmenu da uđe i prekid tražimo. Je u redu? Znači imate 3 akcije. Odbranu, ovo i odbranu. I onda ste gotovi. Ok. Ovdje ćemo za kraj samo još da odradimo jednu vježbu koju možete da radite 5, 6, 7 puta, zavisi šta vam treba u kojoj fazi sezone, pripreme za utakmicu i tako dalje. Izdrživost, isto tako treniramo. Ovdje, znači 6 na 6, pa imamo 6 na 5, jer ovaj koji je šutno odavde ima zadatak da dirne liniju, korner liniju i u punom šprintu vraća se. A ovih 5 moraju da formiraju tu jedan blok, jednu liniju odbrambenu, negdje između 9 i 10 metara. Znači, imamo zadatak spriječiti pivotmena da uđe odmah na liniju, ali da ga ne puštam, ide malo borbe. Može borba za 5 minuta zadnji, da? To. I poslije šuta, ovaj se vraća se tamo, prekida ili ulazi u odbranu. Da. Je u redu. Poslije šuta idete 6 na 6. Oni isto tako formiraju ovdje, pokušajte dati go. Je u redu? Još hoću da kažem, jako je bitno da imate ekipu za vraćanje. Da imate ekipu koja vas sluša, to mi zovemo treneri, stariji malo, taktička disciplina. Znači, ne mogu uzeti ja loptu ovdje, daj mi, i da ja šutnim kad ja hoću. A moja ekipa još u ovom kretanju. Znači, nema šanse. Nema šanse da se odbranimo. Znači, mora biti disciplina, mora se ekipa znati, mora se znati šta je naša taktika, šta igramo. Ko će šutnuti? Danas govore te akcije, 5, lijevo, desno, ne znam, imaju razna imena. I ako ukrstim ovdje, on se diže. Ima jedna sjajna slika koju sam vidio da je Ađo zadnji put ovdje dao. To ja nosim stalno kod mene u ruksaku, gdje su Danci prije par godina pokazali kako se vraćaju. Vjerovatno ste svi vidjeli jer je Ađo prošli put prezentirao tu sliku i to je fenomenalna slika. Skače ovdje krilo, a 3 igrača su već na centru. Ne gledam šta će biti.
Koliko dobijemo ti odbijeni lopti? Vrlo malo, je li tako? Prema tome idem da formiram ovdje svoju odbranu što prije i kod mene još golman mora da stoji negdje na 9 metara, pored ovih pravila koje su uveli da ne smije on kontakt, crveni karton i tako dalje. Ali on mora da špekulira tu na eventualno dugi pas. Jer kad on špekulira na jedno od krila, ne znam da li će golman baš tako slobodno da je baci. Normalno, ne ide u kontakt, neću da provociram crveni karton, ali jednostavno i on učestvuje u sprečavanju, u zaustavljanju te tranzicije ovamo. Može? Ajmo, ste igrati 6-0 normalno. Ajde. Ajmo. Šta radite? Ide šut, ide šut, ide šut. Idemo. Brzo, 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 brzo. Gdje stojimo, gdje stojimo, gdje stojimo? Prekid, prekid, bravo, 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 odlično, odlično, odlično. Dobar. Idemo dalje, idemo dalje. Vrati, 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 vrati. Nema lagano, nema lagano. Ideš, 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 ideš. Ideš. Ne puštaj ga da šut, ne stojiš tu. Dobro, dobro, stani, 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 stani. Odmori, odmori pa idemo opet. Da bude normalno, da bude fino, da izvedemo kako treba. Nemojte, odi ovamo, idemo dalje. Ima centar ili? Nema, nema. Možemo uključiti centar, ako je go, brzi centar, možemo uključiti. Ne moramo. Sad ovdje samo pokazujemo. Ovdje sam bio. Znači, stojim dobro na 9 metara i pustim šut. Pa što stojim na 9? Napravio još pola koraka i... Šta radimo? Ajmo napad, ajmo. Idemo. Ideš, ideš, ajmo, ajmo, ajmo. Napadni, 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 ideš, 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 ideš. Jednom, dva puta okolo i šut. Dva puta okolo ide šut, ajde. Idemo. Idemo, tehnička greška, idemo. Ideš. Umorni su, ajde, 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 ajde. Gdje stojiš? Gdje stojiš? A ti stojiš ovdje, a krilo samo. Znači, pazi, kad osvojimo loptu ili kad izgubimo loptu, to je samo šprint, nema drugoga. Ja znam da ste umorni, ali zato imamo 2 minuta. Samo šprint. I šprint je do centra. Odbrana. Do centra, puni šprint, to je najbrže. Znači, nije ovo brzo. A poslije centra se okrećem i u fokusu imam igrače i vraćam se nazad. I tražim gdje mi je moj igrač lijevo, desno koji će im pomoći. Zeleni, je li vam isto jasno? Može, ajmo ovdje krećemo. Što to? Hajde. Hajde. Hajmo, 6 na 6. Idemo. Idemo. Ide križ i šut. Šta igramo? Šut. Ide nazad. Meni nije jasno da je on brži od vas. I to brži za 2 metra. Plavi. Nije mi jasno da je on brži za 2 metra ispred vas. Iz odbrane ovdje da ide u napad. Šta radite vas dvojica? Znači, vraćanje. Opet dolazimo do jedne teme. Vraćanje. Šta igraš odbranu? Kojeg? A šta, prvog ili drugog? Ti? Šta igraš u odbrane? Kojeg? Pa on je prvi. Znači imamo opet jednu temu. Znači svaki igrač mora znati svoje mjesto. Gdje igra u odbrane. Svaki. Mora znati. Ali radimo akciju, ulaziš. Uđi ovamo. I šutno je neko, da? Pa ne može ovo sad ovdje po dijagonali da stigne, nema šanse. Prema tome, još jedan od tih postulata, vraćam se najkraćim putem u odbranu. Gdje je najkraće? Gdje je za tebe najkraći put? Koji je najkraći put? Tako je, ti ideš tamo. Idemo. I mi se svi pomjeramo. Ako je on došao na 2, ti ideš na 3.
Znači, pokrivamo da nam je pokriveno čitavo polje. Slušajte, ja sam gledao utakmicu našu protiv Magdeburga. U Magdeburgu. Gdje iskusni igrači, iskusni, vrlo iskusni, pobjednici veliki, izmjenu rade sa klupe i trči među svoja dva igrača u odbranu. I stoje 3 igrača, pogledajte. Pogledajte koji su to. Trojica stoje ovdje, ovo sve slobodno. I Weber, i Lagergren, i ovo ostalo, samo marširaju ovdje. Znači, moramo znati gdje trčimo. Ako on trči ovdje, ne mogu na njegovo mjesto ići. Pored njega idem i stalno raširimo se da pokrivamo ovo polje koje je tu. Ajde sad da pokušamo to za kraj. Može? Ajmo, 2 puta ćemo napraviti i završavamo. Ajde, dečki. Igre. Idemo, ide šut. Spremni ste na vraćanje, šut ide. Stani. Ako sam rekao šut, digni se, baci loptu i da idemo to da probamo. Ajde još jednom, ajde. Vrat se, ajmo. Morate slušati, ajmo dalje. Igraj. Ajmo. Ideš odmah na križ, ajde, šut. Idemo, ajde. Napravi odmah faul. Ajde, vrat. Dobro, ide dalje, 6-6. Vrati, zeleni. Vrati, i stojimo tu sad, idemo. Ideš, vas dva. Dobro, rekli smo još jednom završetak. Za kraj, samo da kažem i gotovo. Znači, ponavljat. Evo vidite, ja ostavio grlo ovdje, a oni stoje na 6 metara. Ali dobro. Ja to radim čitav život i radit ću dalje. Znači, ako smo ovdje ovamo. Znači, ovdje ga držimo. Ideš loptom. A ti se boriš. Ajde, bori se. I jedan ide sa njim. Ti ostaješ tu. I ti ostaješ tu. Hajde neka se pobjede sad. Ali ovdje moraju da budu Vukovi, a nema odbrane ovako da se igra. Hvala vam. Aplauz jedan za dečke. Nije lako bilo. Odite ovamo. Hvala. Nije lako, ali nastavite da trčite, da se borite. Ajde. Hvala. Možda pljesak za našeg Ako sam gospodina. uspio malo da vam dočaram onog što hoću, bit će mi drago. Ako nisam, slobodno se javite, pričat ćemo, telefon tražite, razgovarat ćemo i hvala na pažnji.